Yang masih belum makan bakso, ya, yang masih belum makan bakso ada di halaman Pondok Pesantren Darul Uhudi. Bagi pengunjung yang masih belum menyantap makanan bakso, masih banyak sekali. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, Mbah. Pen dereng gawe kata-kata blas, Mbah. Preman, yai, wong pinter, wong goblok tetep kalah mbek wong loman. Masuk, masuk. Budal perang. Kapan? Sangu gorengan. Nggih, sangu gorengan. Sangu gorengan lho. Apa dhewe? Komandan koordinasi. Ayo komandan. Dek endi komandan? Koordinasi lokasi lho. Komandan koordinasi. Ten pundi, Mbah? Ya tenggone sepeda. Oh, mriki. Oke, siap. Ayo Mbak, koordinasi lokasi masak Mbak. Selamat siang. Nggih. Assalamualaikum. Mantap Lamongan. Mantep Lamongan. Iki bae dimasake. Wong bodoh. Masak 1000 porsi bakso. Bakso. Monggo. Berapa? Mas Anwar karnaval. Komandan dapur tok. Komandan pawon wong bodoh ndo sredi kabeh. Mbah Ipin, Mbah Joko. Sesepuh-sesepuh tok. Iki si jenderal iki. Lem ten mriki mawon. Ngerti ta? Nggih. Pun ten mriki mawon. Bisa jane ten mriki mawon nggih. Nggih. Kan tiyang mlebet mriki to. Nggih, nggih ten mriki. Nggih. Mangke Koki ini ngeracik bakso. Komandan Sanek. Masa apa, Yai? Yai. Masa apa, Pean? bakso. Siap ngiris tahu. Lamongan. Kontrong. Ki Sri Kandi ini wong bodoh iki ya, Sri Kandi. Sri Kandi. Ngirisi pentol. Aduh. Ngerekam koki ini masak ya. Gawe bakso 1000 porsi. Tulisannya nang grup sak monten. 7 porsi. Pinten? 7.000. 7.000 ngeri, 7.000 porsi.
Ngeri-ngeri sedap. Udek terus. Gosanek. Apa sih ini? Tambah ladaku. Niki lho, Mbah. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, Mbah. Pen dereng gawe kata-kata blas, Mbah. Preman, yai, wong pinter, wong goblok tetep kalah mbek wong loman. Masuk, masuk. Niru kata-kata Mbak Pilin. Apa kacangnya ini? Yai kalah mbek apa mbek gambe wong loman. Sing ini. Pusat tok. Ngebon toko pakis iki ya, toko pakis iki. Siap. Iki lho pakis Surabaya, Mbak Ipin. Senggel ambek anak angkate iki. Padha Surabaya iki. Padha Surabaya iki. Dadi apa? Dadi apa, Mbak? Dadi apa? Dadi apa? Mayoret. Mayoret. Yang masih belum makan bakso, ya, yang masih belum makan bakso ada di halaman pondok pesantren Darul Mudi. Bagi pengunjung yang masih belum menyantap makanan bakso, masih banyak sekali. Sekali lagi, yang masih belum menikmati sepersediaan bakso ada di halaman pondok pesantren Darul Mudi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giat nih Mbak Pilin. Bah. Bah. Matoy. Acara baru mulai, baksonya sudah habis. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tugasnya wis mari ae, Komandan. Gak mantuk, Komandan. Kata-kata hari ini. Ayo apa? Sego pecel liwat jaran. Kuat pecel gak bayaran. Dari ini apa sapi ini? Oke. Sego pecel liwat jaran, tiwas pegel gak bayaran. Tetap Masuk. positif. Pokok tetap positif. Keripik gedang. Kudu telo. Titi edan. Podo kroso. Kan duwe kata-kata tambah. Ayo, Mbak.
ngono to. Ngasor, ora asor. Ngasor ora asor. Masuk. Ngasor. Tugasnya semari gak milih-milih ki lapon. Lapon Mbak, gak mantuk Mbak. Ngalap petunjuk. Ngalap berkah, Non. ngalap berkah. Jalan petunjuk. Gelap petunjuk. Aduh. Kilo acara iki lho. Loh, sing ngaji kok kono. Bakul basone ndok kene. Ya wis. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kamantuk tapean Mbak. Wis mari. Boleh ngomong itu protek kangkung. Kepikiran kangkungi Mbak Joko. Sama kamu tak terus setengah. NU Kecamatan Sambe, panjenenganipun Bapak Edi Sutekno saking Ketua Muhammadiyah MBC NU Sambe. Ugi panjenenganipun Bapak Haji Asto saking Surabaya. Boten kesempatan Bapak Sama, Bapak Eko Prasetyo Kecamatan Sambe. Manusia yang tercinta Nabi Allah Muhammad.